Ütüөр ата баға саната уаққы кыната хоқ көтөр келеді. Ол ата айнылақты үлелерге, гарнылақты көрінерге, оны сәрге әйеғас боларға, үчігайдік тұтынарға, не дойттуға туханы жоңғы үтіені орылды. Кенелер истің мақталарын әйеғас мүчәддерін ұларға. Қанлық тәйі үчігай бұлан бағар. Атынлық әттәққа кәріға үтіі қатардар. Үтіі көстері көрдір үтіктүйіға. Оны оқы көймәрі, оттан көрдірі сата. Ол ұстық кытанақ, оны көйек қанады. Лев Гавшап саңа сүйрән драматыттан. Лев Львович Габышев – это очень современный писатель и современный человек. Вот чем больше я вчитываюсь в его произведения, чем больше я узнаю о нем как о человеке, о личности, я все больше убеждаюсь вот в этом мнении, что он очень современен. Почему я так говорю? Ну, во-первых, возьмемте такую особенность его творчества, как двуязычие. Народный писатель Якутии Сорон Маллон еще в конце 50-х годов отмечал, что большое преимущество достижения Льва Габышева заключается в том, что он двуязычный писатель. И он был прав. На рубеже веков мы сейчас только пришли вот к тому, что стали по достоинству ценить двуязычных писателей, двуязычных специалистов. Он современен как гуманист. В его произведениях человеколюбие, каждое произведение его. Он современен как универсальный писатель. Ведь его творческое наследие многогранно именно в этом плане. Он был поэтом, он был прозаиком, он был драматургом, он был критиком, переводчиком прекрасным, киносценаристом. Вот в этом универсализме тоже я вижу то, что должно быть свойственно именно вот современному творческому человеку. Отмас қону толан, көнгі ұғын түлік ұтыттан ұқтан, чәрей күйгінен сиреденер. Бұ кәмге сассырдытын қатыда көріқтен сөрпі кәрі болатшы. Бастануда саңарды суық төнер қаллан илін чікчіге, саасқы өлі сұрпытын күрдік ұғын ченігестік келбәйер. Ол кәнеттен өрітер болбат, сырдық сарыла модын көнінен барағай бұғыды көн көппіт қалан отыну чыр қаллан енегер білгіге қалыян кәдіратыр кәдірер. Онтон сіреле күйар күйағымарыныр, алай жүра көстәтін ағай күтті, сарады бұт ұғын қыламынлардақ, алмай күн мөлбөстан тақсан, сер дойды хордақ мандардақ нүрін, кәймақ әл кешілік олығын дәлігі отынан ұғыттабытынан барар. Әчікәрі жеңі оғылар. Жалыл түспіт көлін ұрсына, Осторияға шәһәркенер, көміс балық қатырын күрдік, көк толпон нұра жәркен тиер. Лев Гавшап жол төрді сәхілікті. Лева барақсан, саңаладың, тұттадың, көрөддің, істеддің, ескер бәқиеті лоқан. Кенің етері шәһәргәр, кенің етері бірге өлелер, кенің етері бірге хөджар, сүдді ақчепчекі, сүдді өчуай, сүдді қаттағара ити сығыны кейіға қабыдылыр еді. Кене мие репрессияланан
Эвеске буласку утарыласпык кей көддүк аксам эрик кытырылдан жоппон испиюнун көддүк обвиненияланан 3 жыл кереңе хайга жыбыкки. Онтугутун кааннаганы быктарбатта каябаттата. Онтугутун улус куаанны гыраханнык санырада биллибедете. Огоддук быйта дереңни көйден үйә быдыла диреби пыла, белети быдыла диһан иребите болу. Жиетер отор даганы кергенге да сыгана, кергенен аташы бараксан мен үйедейге олора жыбытым намылугар. Олонно өскәбеттерәбі жоннор кыстырete, майгылын сыгылын, көстөр жөһүннүн, үлелинни хамнынын эмекене хаттак бара гейбыла абыдата. Унун оğulları da çuгай оğulları yiyip bittire, диес кыһы. Билин этеңе бары искусствоға, литератураға, наукаға, музыкаға, бидда сөйді күләли жыллар. Қайдагын кинне тустарынан кеһи тоқта куханы истен сытаммат. Ол Наташакки, Лёвакки, ипи дейтелері, өреппи дейтелері кәрестері болуқта. Густая синь окутала дома, осиротела улица, нема, и звездный опрокинулся экран над городом ночным. Подъемный кран застыл в порыве ввысь, и мнится мне, вот зачеркнет он звезды в вышине. Тепла и холода извечный спор, и смутный шепот, тихий разговор, да изредка вдоль улицы реки прохожих торопливые шаги. Лев Габышев, «Ночной Якутск». В 1956 году Габышев был полностью реабилитирован. А до этого, с 42 года по 56 годы недоверия писателю. Но несмотря на это, 10 лет он проработал агрономом, работал в Министерстве сельского хозяйства, занимался литературной деятельностью. Это дало ему многое, выявило такие черты, как стойкость, устремленность к прекрасному. И в его творчестве главные герои — это люди с сильными, несгибаемыми характерами. Кайнхарды жабын. Раз чағыл қайжы бардақ күн. Салқын үрін көмісілін көрінен толды күрдік. Қалан болдаған үрден көғырын арар. Күліннес қарға, отмас күліге күйектіңі ойу бичік болан жерелиядыр. Лүнкілі кірер бұтты егер, арай менере соғытығын оргу еғайдық дәбәні хәвін. Қас қарды мақсын, тыатағы біз силәқтір бін көрсөбін. Барларын күтті, дорабылы оқ санам келер, ол күрдік үйеребін. Мастыр төбелері елдір бәттік күлгіна қалар. Қайғар күчі кірір. Аллара атуладен көстер күйелге ұлылығыт мұстар, лыңқына харпындықтар. Лев Габышев чошыр мұранға сәнеттен. Алтын сеттәллаққа бейге арай абаға холыстарым тұрар болып. Лепіл бөскен. Жанна кәлі ағар, ванна туық бәйті хіддан маннық кыргыттарын күндік хіддақ капсиятағының эмпаджуйымнай бағай. Маннық қайдақтай қаны чып-чыки бағай. Дуғала. Онна кейіні маннық не давид. Никогда не давид. Оны жақты бұд, онтаны лабыд тем бодла арай меха борені беткілі. Абағы ұлыстара қайтары мен өйбір ордық қалан қалды. Біле сақы кені бұрла. Бәйім кені, бәйбік кені. Бұл уолы оңяуыды медар еддақпыны дейін. Қайтағыры
тактыкны. Онна левул бошке нарanya утмаден ки аттардан кен тутты. Тайна предкаптен и такинага боллагана тем епулбош самай билетергетала аммангнеги сценарист он итинне не только Дмитрий Федорович Болбатах, итинне Анатолий Васильев нахачивает кем Наташа Шестакова бара, так кем Мария Кривогорницына, кем како Спартак Федотов, Христофор Максимов. Это вообще дух сахартыстарын обу кинага тахарбы дигинен тайна предков. Я знаю. Ты пришел узнать, почему я не открываю тайну Золотого ручья. Что мне твои тайны? Что мне ручьи? Их тысячи в тайге. Люди умирают от голода. А ты спокойно смотришь на это. Помнишь, как ты мне когда-то говорил? Человек человеку солнце, человек человеку Бог. Или забыл об этом? А ты... Видел ли ты когда-нибудь, как голодные волки дерутся из-за добычи? Я говорю о людях. О людях? Ты молод еще. Ты мало знаешь. Разные бывают люди. Бывают хуже волков. Беги левел болсустакта оюнускайка ыллылар буппут. Бир дега кергене Наташа тугата. Хатактымын өрөйдер даганы наха чугайдык кихини көссер, наха чугайдык бейтин засобой олақ көрінер еді. Кені қахан дағаны өйдерін тұғынан көпсәбет еді. Кейдің дағаны жәнкі оғылырын тұғынан, леп тұғынан жәкені оны көпсер. Онына біле тұғ лепіл бойычы құруям марана тағатығыр ағар еді. Тұғын произведениетін. Онтан ара бейді туғырғына тұрамын, қоқынябыт манны тергені көсті. Оны қоқыня туғырғына тұрамын, ара көрбітім тұға. Кей, оға хаңаты бұға, күші бұға, өрі бұға. Ара ентан көрбітім, левіл бұғыш, саласқағын атағатын олады. Де оны сүйрен ялары янақын хері біті. Ой, это вот такая картина. Теккіға, тәрден кәннеттен же сұссағыз же. Тоқты күші өріді өрі. Бағаратын кей болылар. Тоқты еті. Үйде бұл күбісті еңін еді. Allah әкірім. Ойынысқа теркенінен бүтінні қананы рассыр барынан бүтінні жанын салғасқанынан зағымары сүйді үр. Оны ұжымы қастады көрбіді. Оны кей сұрағар наға қайдақты еқіні примерный аға, примерный керкен бөйдінің мүмкінні көрірді. Сайыңы сөрін кие. Күніс күйісті ағардақ түйін аспыда. Құраннан кәқтінер арайылғаға ұда қанан тіллән сасырды, саңарды суынан таранын керкей біт үшгейттен дейін күйсіға кәрімес жөнін санадар. Күрен күржіге ұғын бұжырттағы суақтырғар, ардақ оғыру бечектен мақтыры ирім-жирім кылбашы алылар. От мас тұпсыбытығар өрбік көппічі жақтырғылары, ойыр егер жырғылар. Лев Габышев жол көрді сәнеттен. Мен болағына лепіл болыш. Том есілдаққа едер бағай жа оғыл бұмсыға яға ғыджар біреме бітігер жа. О біреме жа ауылысыға дейін историческай тұғы.
Jahasihan töhölök, pölöhne tohtuvat oloja. Tilugar arkiva hasihan исторической события tuhunna muidaadi. Tilugar kapsetini tan просто олох төрөпү доготун курду туактан олох жам черчи театрга агалам бербите жанно оор вала просто уйма. Это пионердер минин героической багай оголор şu улахан жон болуктары нине улахан өйдө ханалар болбуду оголор ачатагы расырды оголор вот патриотической багай оголор онна мен Миша диен олаганы якандар ол бербиттер оголор ола диен ба уйма онна кыргыттар кеннере онна ол жагыл Мишаны мен просто трепетно локту там я онягытым отто сүрүн орол келиети на жугай о просто раче тих на чиеней пионерово это он яхай герой вот он орол яхай табыл бутадияны вы он умир вастан турдайна onu min öydübün ondan hacıve sığınaları oğurbuta просто ıytıgan tuddağına oğullar bili inniki tuğaktır iniştaydanlar inniki oğlukturun tuğtanlar hacıve dögalaranlar ancak kay içüge ürgünü buyurları edeği просто aplodismen meğanılar etibiydi. Kavulun üstümeğin bıhtardan Semeye veri sörü banan turan Sühük tek beye Постановление Президиума Улусного собрания. Город Алекминск, 7 июня 2000 года. Рассмотрев представленные материалы Союза писателей Республики Саха-Якутия и ходатайство Управления культуры города Алекминска, постановляем присвоить имя Льва Габышева, писателя, переводчика, первого якутского кинодраматурга, уроженца Алекминского улуса, Алекминской центральной улусной библиотеки. 30 июня сего года состоялись торжества, посвященные этому событию, а также литературному вечеру и постоянной музейной экспозиции о творчестве Льва Габышева в здании библиотеки. Уважаемые гости, уважаемые алекминчане, сегодня в жизни нашего города, в жизни культуры происходит большое событие. Сегодня наша библиотека улусная отмечает свое 60-летие. И вместе с тем сегодня мы открываем мемориальную доску нашего земляка Льва Львовича Габышева. На митинге выступили заместитель главы администрации Николай Котенко, директор библиотеки Надежда Худякова, алекминский поэт Петр Бернов и другие. От имени якутских писателей слово сказал поэт Семен Тумат. Bu işe bir barden ilan sağlan diğer canlı vaktiyle boldular. Onu sılas kannak ruh kanın magcanlı vaktiyle boldular. Göster umnu vaktiyle. O günden baran sayan tangara ütüye cahazından ütüye sılas etti bilinen ehel yakmacana ulu canlar gutun bitiren alım vakti gelen hareketin min bilevin dağını bilevin dağını. Min bugün oldu süren aslından turağın. Diye bu babaşı Gabışev İçvaykan kırgıttara, urularan maktara, onu gönül sergiden attılar, onu kine iyileşti sağlaspıt, ulu kulturatın, sakal kulturatın, içe kini tuğunan içibile tarkatar, ibile tekal, 15 latı olbutunan, kine atı hala atınlar bulbuta, diyene haka huriyatçıların ulakanlık astınlara. Конечно, сейчас. В библиотеке имени Льва Габышева прошли литературные чтения. С большим интересом был воспринят доклад о жизни и творчестве писателя, кандидата филологических наук, доцента Якутского государственного университета Зои Башариной.
Звучали произведения писателя, исполнение заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Марии Варламовой. Состоялась презентация биобиблиографического указателя по творчеству Льва Габышева, который подготовили совместно Якутская республиканская межвузовская научная библиотека и Алекнинская центральная библиотека. Составители указателя – библиографы Аграфена Пшенникова и Нина Дегтяр. На юбилейные торжества приехали и дочери писателя. Они привезли в дар книги из семейной библиотеки, а также видеокассету кинофильма, снятого по киносценарию Льва Габышева «Тайна предков». Bu günçerger ki tuğ interen ösken ağrı. Toğu. Eben bara hırtanları hem möksöbüt diyektiler. Soroktor ki baydık tottu olur vaktaq, görülenler lan kalıqtaq, ki hanala ol derler. Üner saydır yürekten, ayar tutar ületten öy sana, et kan ötünen toru doyar cingnek jolu sitihi. Sağ süyeti korumnulu vat tuğar ekereni, jongo keres bolar solu kallar ektaqbıd, diyebidim. Kirci adağını, kehe bukun sirger, ahır tağınlara rehin, ebeter tığınna garı bolar ehin olor bot. En tosoloğun ülen tuğar esirdikka kerega joluhu, jongo serga köjüstağayı buluqta. Enin köre John. Buğurdugu töken Johnlar bar bolunlar, bugün sirger olurlar ordu görüylek, umsulkanlak, diyektek. Ondan atın bollağına, bugün sirger acaz törebetek turduk. Kandık bağırar ki, John'un niger künnü, künteri, sulustu, şağılıyor.